Totally damaged na ito abalay. Idinto na iraman na nagaboran ti may sa Kalapaw, ken partially damaged ti may sa abalay, iti koribot modeng lapas abra, pasado alas 7 iti Lunes, Agosto 10. Dito ket kalpasan iti panagrega iti daga iti likodanda. Dati mismo ka dito may sa ka dito balay nga naapektaran dito mismo data landslide. Adar giti agina actually naggapoda dito uneg. And then from here kadito nga balay dapay may isang nga area jay. Adamutin na naman tayo bakit pinag-imbestigar tayo balay dati duwang individual nga injured pero hamot nga hindi nga iso ti kwa ti nakaro. Kun kas makita tayo medyo kun asper dagiti kwa dagiti residente dito biglaan. Siguro ti makita tayo nga gapona dito dito siguro diretso nga pinagtuntudo na naglo nang dagiti daga iso nga bimigay. Nagsagabat ti minor injury ken bullo dagiti agina nga gindag iti totally damaged sa balay. Dagiti ti dagos sa naitaray di ospital. Pagluluto at datay nga, papagamam laong nun, sir ko, ada naranudnud, itan kita tumangadak. Ay sus, dako sun kawayang kada niya, ito yung may tiyag ko. Anak ko, Chris, tulungan na anak ko, marayatan na diya makagarawon, nagaburan ako, kuna. Alay po kawa nga po ko ti Chris. Ang 1 pulos ti mga raya tuloy po tirigat ko di kwan. Nana ngayam mo. Chris dadatuya na ko. Ayam mo na nga dadatuya. Tatanlinasang na jay tawa mi so ginuyog na kwen ruwag sir. Apo tirigat ko na. Da yan ti kwartok sir. Madama nga gidida. Di madlaw ko kas laging ginid ko. Rumarak ko mangum mo paderti na dungpar kasi good tinya. So reje pinilit ko latang ati rimarta pagkukawak ni mother ko siya. Pangkon na lang. Magdadadaga niya o nagiging hombre. Ang ko nga napansinin ta basta naipitak. Ay nagtumba niya pa rin. Uy nagtumba ta so nga nagdadaklo reje gas ko ta reje naipitak pinilit ko lang tin mikat ta talaga nga maipitak ti kuan. Nyati si ano yun? Gas ko dito tapo. Tapos kasi abago napakaroon Pero maturog kami kuman sir ito yung bingat kuha. Yung biglamot nga danang gagmaya ko maradukod nga bato. So dayjay ko kita ay lukat hindi ko biglang nagkuha ruangan lukat ng ruangan. Ket talaga nga perbimot nga bato so nga nagtataray kami nga di ko backdoor na balay kay nagtatarayan minsan. Anya tin na iraman ka rin balay mo sir? Di terrace na sir kun di sango na sir. Halos di 1/4 na ko ma. Nairaman pa yung nagaboran ti tarakenda nga aso. Kenda iti orbo na baka nga da iti Kalapaw. Baglaan sir ta ko. Di nga minta par da sir, di mismo nga batog ti baka. Di da mi nag-MML lagi di kanakak. Amin da. Ket nasa pa mga simrap kano dagito iputot ni kayong ko. Wala pa nimyan di sangin mo nagdaamin. Pagamam ko na nakruod ka na mutan. Sir niya sir. Napigsa todo na tayo. Un sir napigsa. Oo. Itimbay ka to yan. Kawanin, nagaboran dito sa sir. Nagaburaman sir. Bigi lang inaana tinay salbar mi. Gapo iti pasamak. Dagos ngayon bili ni Mayor Nina Bernos ti forced evacuation kadagiti residente iti lugar. 15 a pamilya nga dan 52 individuals sa apektado kanadan iti evacuation center. Nag-landslide gapon pa imutan dati panagtudtudunan makadomingo pa imutan ka naruka di gidagan so nga sir naalamot amin nga familiesen tas amin nga animales da naala pa imutan sir. Kasi retoy panagtudtudo na kataging gana pa lang mot Friday nga kunada kwa ket narigat mot sir nga agsublida pa ilaeng as long as adada kanyami pa lang sir evacuation center tuy mudang elementary school ket pakita mi mo ti suportada kanyada sir kasi kita masapsapol da. Imo na personal at tinurong ni Congressman J.B. Bernos si lugar ken impasigurado na iti panangipay ti tulong kaditi na apektaran nang runag iti nadadaelan ti balay. Dagos metngendanon ti DSWD SWAT abra ti tulong kaditi na apektaran na residente. May kami apo ti hygiene kit, family kit, ready to eat and sleeping kit para kada dito yung apektaran dito yung landslide. Alright. Okay, so anya kita assistance pa yung mabalin mo. Sir, after detoy, dito iti pinaka-assistance sir actually sir, iti kakastoy nga situation. So, aside dito sir, dabalan na ikabil tayo nga modular tents per family.
tapno handa iwas lamok, iwas dengue, dapay namin ni Jai. Tapos dagiti karga na dito sir, mabalid na nga mausar ta. Dati baruta yung box dito sir, dito yung ready to eat food. So mabalid na nga kadun dagos dagitan sir. Manamnama may kanpay to financial assistance manipod iti DSWD dagiti nadadaelan ti balay. May suwat met ti anay ng inspeksyon tapnon maipasigurado no natalgad pa iti sitwasyon iti lugar. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.